ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо доред хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон аппарат, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон сохтмони чиз, обшим чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, мароман сурат маълумот шад дар WhatsApp имо экран бода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Седани арзон, Opel Hatchback, Opel Caravan, Toyota Camry 2, Hyundai Toyota Avalon ҳаст. дӯстони азиз, Daewoo Matiz, VAZ 2106 ва аст Camry 2 ва дигаран мошиное ки ба мо раво карда ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон аст. дӯстони азиз, навора то охираш тамошо кунем. хоб, дар комментария ҳастед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. мо мошинаи гуфтагии шуморо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. курси имрӯза 114 сомонӣ навора сар мегӯям маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва, Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёянд ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ, таҷрибаи 10-солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем. Пересечения границы Акай Бегру. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, Садовод, Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортни, ҳар рӯз ресторан мошинашон вайфай, кондитсионер ва дигар чизо доранд ки комфортна хито рафта меорем. мошинашон чанд намуда ки метавонен мошинаша интихоб кунед ки ҳар рӯз ресторан ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд. дута рақама, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дошта имо WhatsApp дорам. маромад дӯстони азиз, компания Акай Бегро ба шумо тавсия метавонед занг занед. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Toyota Avalon аст. баъдон ки срочнаи соли 2006 сол, сӯзишвориш газ бензин, газ Евро 4, объем мотор 3.5 литр, коробка автомат, сайсари мошин мега беҳтарин мошин, кондитсионер, электропакет, кожни салон, ҳама чи дора, ҳуҷҷаташ не ки бучидагия. хоб, мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдош мега дар назди капоти мошин. промои рақамҳои Билайн кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. кондитсионер, электропакет, ҳамон намуд комфорт, нархи мошин 70 та бо савдо мешавад. Toyota Avalon беҳтарин ҳолат дай дар шаҳри Бохтар. хоб, кадом мешудам хали мошинчаи тоза ки мошинчаи комфортне ки лозим бошад, маромад занг занед, бештар маълумотро аз худашон гиред. ва дӯстони азиз, шумо агарам хали мошинаи фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотро рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред то охираш навора тамошо кунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст. баъдон ки срочнаи соли 2011 сол, сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотораш 2.5 литр, коробкаш автомат, сайстари мошин мега чотка. моторш мега 100%, коробка соз, ходовой дора, баллон нав, 4 дискаи нав, кондитсионер, хоб, мошин ҳуҷҷат, полни ход губкават, мошин мега беҳтарин ҳолатда. нархи мошина мега 124 000 сомон мегӯям бо муомила ва савдо мегад мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. нархиш 124 та бо омадага бира мега махолтон шир бо савдо мешавад. алиш палиш ра метоқат суми холӣ ва мега илтимос беҳуда норад накунед, фақат харидори аниқ. рақамошон ахираш 12. кадоме шумо дар мошинча ки лозим аст, маромад занг занед. ва дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошин ба шумо ки мошин лозим бошад, дар комментария мо нависед ки чӣ хел марка мехаред. агар ки мо ёфтем, дар видеои оянда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. шумо я лайка дариқ надоред гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. илтимос кунам силкаша дар WhatsApp имо дигар сайтотон силкаша падлисаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст. баъдон ки сечка, объемни соли 2006-1998, сӯзишвориш газ бензин, объем мотораш 2 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мега беҳтарин мошин мега, сайстани чотка, газ бензин мега кор мекунад, 4 та баллон мега пачка, ҳуҷҷат танировкаш мега то охири сола, кондитсионераш мега яхай, вариантҳои алиша мега ҳастае ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоб ва Душанбе ҳам меояд. мегӯянд ки Кулоб Душанбе мега рафта меояд, метавонед ки дар Душанбе ки дар Кулоб мошинчаро бинед. 4 дискаҳои рамашкам дорад. нархи мошина мега 65 та мегӯям бо муомила мешавад ва мошин дар шаҳри Кулоб Душанбе. рақамошо мегафон аст, WhatsApp, маромад дигар маълумоти пурраша аз
худашо гирен. Мошинча мега ҳамаҷош мега 100% ягон расходча нагуфтиян. Чӣ маълумоте ки мехоҳем, чӣ саволе ки дорем, марама дига маълумотча гирем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастае бадронки срочнаи соли 46-1998 сӯишфуреш газ бензин. Объем мотораш 1 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега 4 та балон мега навзадагӣ ҳастае, хадавой дорад, мотор мега 100%. Документош мега моҳона ҳастае мошина. Фақати камтар мега як хелош мега краска талаб аст, яъне камтар краска талаб аст, дига мотораш 100%. خب نرخش هم میگه 14700 سومونی هست بو ارزان میکنه میگه و ماشین عین حال قرار داره در شهر دوشنبه. علیش هم هست میگه وارینت رو میگه پیشنهاد کنین. اگر میگه اون کلیت خوب باشه میگه نرخ نباشه میگه توغور میگه کراسکش هم کرده میتیم. بخوای معلومات خودتون میگیره. ماشین در شهر دوشنبه 14700 سومونی ماشین میگه 100% اومده میگه از پیش بینین. خب ماتیچه خیلی نرخ ارزان، خب همه 100%. مرام دیگه معلومات از خودشون. مگذاریم با پنجم ماشین فروشی. Opel Astra F ҳастае бадронки дар кузифи хечбек бо нархи арзон срочна. Соли 46-1996 сӯишфуреш газ бензин, объем моториш 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошинам хеле светоӣ дар наравор дидасин. Мошин 4 диска, 4 балони ҳолати корӣ, салоншам тоза кай, нархи мошин мега 27 бо акр чанд арзон мекунанд, иша нагуфтиям. و ماشین عین حال قرار دارد در تریتوری شهر 27000 با سودا و معامله دارد. رقمش در پایین ویدیو مگافون است، مرامت زنگ زنید. دوستان عزیز، در این نواری که امروز کردیم ما خیلی ماشین ارزان که برای شما جدا کردن مونده است. فقط شما دستگیرتون فراموش نکنید گذارید و لایکتون نزنید و نوار تا آخرش تماشا کنید، چون که سه‌چکای ارزان و دیگر ماشین سیدان و 2106 و دیگر نمون ماشینایی که با نرخ ارزان با شما پیشکش کرده. شما نوار تا آخرش تماشا کنید، فقط دستگیرتون فراموش نکنید لایک گذارید. مگذاریم با ششم ماشین فروشی. ماشین فروشی هسته که سرچنای مرسدس بنز کلاسیچکا سال 46-1994 سوژفرش گاز بنزین، объем мотора 1.8 لیتر، коробка механика, ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی. نمره ماشین ترانزیت. حجتاش میگه تا 19/01/2024 است. تو از اینمی یک چند ماه دیگه سراغ دارد. خدمات کداگی коробка 100% است. 4 کلپاک، سالن، نمره ترانزیت. نرخ ماشین میگه 33000 است. با معامله و سودای خوب کرده میشود میگه صاحبشون و ماشین عین حال قرار دارد. شهر خوجند بوستانی دا 33000 معامله و سوداش میگه در نزدیک کاپوتی ماشین. این رقمش میگه فون دیگه معلوماتش از خودشون گیرن مرامت. هفتم ماشین فروشی. ماشین فروشی هست که سرچنای دایوو نکسی سویتی سفید. سال 46-1996 سوژفرش گاز بنزین، объем моторش 1.6 لیتری простой, коробка механикаи ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه موتورش میگه سوزای، خداوای میگه داره صاحبش، اکولماترش میگه پاچکای، یک ساله حجه داره دوستان عزیز. فقط همین بامپرش کراسکا میگه دیگه ماجوش 100%. بامپرش میگه کمتر کد داره میگه دیگه جوش 100%. ماشین میگه سرچنای با ارزان میشود. نرخ ماشین میگه 11500 سومونی است میگه با ارزان میشد و ماشین عین حال قرار دارد در ناحیه وخش شهر بختردا. ناحیه وخش 11500 سومونی سودا دارد. رقمش مگافون 4 دیسکای پاوگن دیسکای پرستیژ. خب کدومش بوده که معقول است مرامت زنگ زنید. دوستان عزیز، شما اگر ماشین فروشی داشته باشین، خانه زمینی خالی، اگه آپارات، اگه تکنیک و میوگی، اگه گومول، مرامت روی کنیم و رکلام میکنیم. فقط لایک فراموش نکنید و تا آخرش تماشا کنید. مگذاریم با هشتم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی هست که اوپل استرا اف در کودفی کاراوان اونورسال. سال 46-1994 سوژفرش گاز بنزین، объем мотора 1.6 لیتر، коробка механика ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین расход یک краска دوستان عزیز اگر خوین و خیلی دیگه جوش میگه سود است. اپشن کامتر کاسمتیک کد داره. با معلومات بیشتر طریق تلفن. نرخ ماشین ارزان. نرخ ماشین میگه 13500 سومون میگه با ارزان تر میشود. رقم باش میگه فرصت ماشین قرار داره در تریتوری شهر در جای دوشنبه ایشان نگفتن. ماشینم خیلی در نورد دستین خیلی کمتر لاکو شوخته کاسمتیک کد داشته. 13594 سال سودا دارد. دیگر معلومات پورا و انیشا از رقم‌های پایین بوده گیریم دوستان عزیز
ва чӣ мошине ки ба шумо ки лозима дар комментар нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи ваз 2106 мошинои советски молодежи чихеле ки дар комментария хоҳиш кардем якта пешкаш дага ки нархи арзон хай састани созае. соли барои 6-1989 суифреш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ мегад қарор додани соҳибош ҳамин хел наистае яке мошин мегад ҳолати хуби техникӣ дае. мошин сази ҳуҷҷатош мега ҳастай балон мегад миёнай аккумуляторш мега пачкай нархи мошин мега 7000 сомонӣ аста мега бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонида 7000 сомонӣ бо муомилаи савдош мега дар назди капоти мошин рақамошон тисел аста марама дигар маълумоти пурра аниқша аз рақамои помидагири марама. мегзарем ба даҳу мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст бадрон ки дар кузофи седан молодежни срочна бо нархи арзон. соли 16-1995 астае ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад ва биомотори 1.6 литри простои коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахадувай ҳуҷҷатош мега бучидагиае хай фақат ки як краска мега 4 диска балон то содастае салоншам тозакае расходаш фақат як краскае хоҳед мекунад хоҳед ҳамин хел ҳай мекунад 95 сол нархи мошина мега 17000 мегем бу хай мумкин муомила кунанд ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеда 17000 сомон Opel Sedan 95 сол хайр хари дар навор маълум астае. хоб агар ҳамин мошинча ки нашида бошад савдо метавонед шумо савдо карда ҳамин мошина гирен срочна беҳуда мегад нороҳат накунед WhatsApp ҳам доранд марамат дигар маълумото асосашон ва дӯстон чӣ реклама дорем марамат роя кунед ва кадом мошине ки ба шумо лозима нависед мо пешкаш мекунем ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи